لا والكسل كلا والبي والإبانتال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والتزام تعاليم الكتاب والسنة قولا وفعلا واعتقادا وسلوكا، فإن نجاة البشرية في الدنيا والآخرة مرتبطة بتعاليم الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الصالح. فإن خطبتنا بمشيئة الله تعالى عباد الله سيدور حول فضائل وفوائد رمضان، فإن الخالق جل وعلا لجميع المخلوقات قد فضل بعضها على بعض واختار منها ما شاء، فخلق الناس واختار منهم الأنبياء، وخلق الأماكن واختار منها المساجد، وخلق الشهور واختار منها رمضان. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وهذا الشهر قد خصه الله عز وجل بخصائص من أعظمها وأجلها أن الله تعالى أنزل فيه هذا القرآن العظيم هدى للناس وبينات. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن المعلوم عباد الله أن ليلة القدر في رمضان، فينبغي للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. أولا، ومن تلك الفضائل والفوائد عباد الله أنه تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أول ليلة في شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله أتقاء من النار، وذلك كل ليلة في رمضان. رواه الترمذي في جامعه. ثانيا، ومنها أن فيه ليلة خير من 1000 شهر، كما قال الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري في صحيحه. والمقصود عباد الله من هذه الخيرية أن العمل الصالح في هذه الليلة أفضل من العمل 1000 شهر. ثالثا،
ومنها استجابة الدعاء فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله في كل يوم وليلة أتقاء من النار، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة يدعو بها فيستجاب له. صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. رابعا، ومنها أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. رواه ابن حبان في صحيحه. خامسا، من تلك الفضائل ومن تلك الفوائد فضل الاعتمار فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كان لأبي فلان، يعني زوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. سادسا، ومن تلك الفضائل والفوائد أنها تكفر الخطايا والسيئات. وعن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر، فلما رقى عتبة قال: آمين. ثم رقى عتبة أخرى فقال: آمين. ثم رقى عتبة ثالثة فقال: آمين. ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. قلت: آمين. فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله. قلت: آمين. قل آمين. فقلت: آمين. رواه ابن حبان في صحيحه. وأقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده وكفى، ثم الصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا يتي الله تبارك وتعالى أم tawata ko kanko ni taguɗo en fiyo e rewmo hino jeeya e dewal makko ngal yettugol mo. haray mi wasi hoore am, mi wasi on kulol allahu tabaraka wa ta'ala e etagol wuura jogito oɗo qur'ana e sunna, ka findewo, ka konngol wo, ka gollal wo, ka kuugal e ka gollodiral ko adi allahu tabaraka wa ta'ala malal bani adama ngal ko ɗon tun o waɗi ɗum. kala ɗaɓɓuɗo malal ko wona e qur'ana e sunna, ka findewo, ka konngol wo, ka gollal wo, ka gollodiral wo, haray o majji laawol malal ngal. ko adi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ɓe maaki enen ko en yimɓe jasunoɓe atto islam. allahu azza wa jalla teddiniri en islam. tuma yawɗen ha wattuɗen ɗaɓɓirde teddungal ko wona islam wo, adallana allahu azza wa jalla. jomi men jasina en yo allah subhanahu wa taala dandu en ɗum. haray ko faala ɗen yewtude oɗo khutba bi mashi'atillahi ta'ala ko takko ndeɗo hunde ɓurde hiɓɓade ko hiɓɓi ko fof yo allah subhanahu wa taala tawnu en nafira en. no woodi ɓe tawatake nduɗo lewru ko ko ɓatti fof. ɓen toro allah subhanahu wa taala fontu gurdal ndan e cellal ngal e diina kan o tawna en o newnana en gollitirgol. haray ko faala ɗen anditude ma andintinde ko ɓural e nafooreji nduɗo lewru. ko ari ɗen andi karamo koɓe usul ɓe wi'i yamiroje allahu tabaraka wa ta'ala ɗen hiɗe mahi e dow piiji ɗiɗi ala tammu.
haɗoje allahu tabaraka wa ta'ala ɗen hiɗe mahi e dow piiji ɗiɗi ɗe ala tammu. ɓe wi fa inna jami'a awamirillahi azza wa jalla mabniyatun ala almasalihi alkhalisa aw irrajiha. fa inna jami'a manhiyatillahi azza wa jalla mutaalliqatun bilmafasidi alkhalisa aw irrajiha. ɗe maki yamiroje ɗe joomi men yamiri en ɗen fappu majja hiɗe mahi e dow piiji ɗiɗi tawgol nafoore mum nden no laaɓi poy ma ɗum hara nafoore muɗum nden no jicci lorra wonka ton kan. haɗoje ɗe joomi men haɗi en ɗen ɗe fop lorra muɗum kan haray no laaɓi poy nafoore ala ton ma ɗum hara ko lorra kan jicci hecci nafoore wonde ton nden si o haɗa en. haray mahogol e dow ɗum ɗon no hato jinni anden ko joomi men faandi e nder e nduɗo lewru ha o yamiri endu. ɓe wi joomi men tabaraka wa taala kanko woni taguɗo nde ɗo tagore o ɓurni yoga e tagore nden e dow yoga. o tagi yimɓe ɓen o suɓi e nder maɓɓe o ɓurni annabaɓe ɓen e nelaɓe ɓen. o tagi nokkeeli ɗin o suɓi o ɓurni e majji juulirɗe makko ɗen. o tagi lebbi ɗin o suɓi e nder majji o ɓurni nduɗo lewru wiyetendu suumaye. ko joomi men woni tagowo suɓotoɗo on tagore nden hanana ɗum suɓagol kamɓe ko jokkugol hanani ɓe. haray nduɗo lewru teddude allahu tabaraka wa ta'ala heeriniranindu heeranɗe mawnuɗe hino jeeya e ɗen tawgol allahu tabaraka wa ta'ala suɓike nduɗo lewru hakkunde lebbi ɗin o waɗindu lewru ndu qur'ana attoto tippade e nder muɗum hakkunde lebbi ɗin. ɗum ɗon yoni nduɗo lewru teddungal. ko ɗum si jalla wa ala o wi nduɗo lewru wiyetendu suumaye ko e mayru qur'ana on tippagol muɗum woni ko fuɗɗi qur'ana ko nde peewal wonande yimɓe ɓen ko nde dalil laaɓuɗo e peewal sendidirayna ɗo yimɓe ɓen hakkunde goonga e fenande. joomi men wi kala on tawaɗo lewru suumaye ndu hara yo hooru lewru ndu ko muuya kon e taweede ɗo ko tawgol hiɗa selli hiɗa ñiiɓi a ala nganto haɗa e ngoma hoorugol. joomi men o wi kala noon mo tawta lewru ndun tawi ɗum hara himo nawni nawnaare nde wawata yaadude e korka kan imma si o nawni ma imma si o hoori nawnaare nden ɓeydoto ma ɗum si o hoori korka kan haɗa e nawnaare nde ndikkugol. ko ɗiɗo ñabbeeli ɗiɗi karamokoɓe diina ɓen newnani joom muɗum yo ñaamu suumaye. imma hara si o hoori tun nawnaare makko nden nde ɓeydoto ma ɗum si o hoori tun nawnaare nden korka kan haɗa e nawnaare nden nde ndikka. haray ɗo o newnante ñaamugol ñawlo yoɓoya tuma ndikke bisnillahi taala. neɗɗon kadi sino e dow setew himo newnana ñaamugol e nduɗo lewru suumaye o suɓo o yoɓitoya yer ko o suɓi o ñaami kon o konta ɗum o timminoya. si lewru ndun feƴƴi o yoɓita. si neɗɗo setiɗon noon kañum hoori haray hino moƴƴi. balkaramakoɓe gooɓe wi'i ko hoorugol ngol ɓuri moƴƴude istidlalan bi qawlihi ta'ala wa an tasumu hayrun lakum. ko nde hooroton ɓuri moƴƴude. kono noon si neɗɗo ñaami haray hay hunde jokkatamo ko waɗi ko ruhsa. allahu ta'ala yuridu an yu'ta ruhasahu kama yakrahu an yu'ta bimana maharimahu. jalla wa ala no yiɗi ko newni kon yo are e muɗum wano añiri ko haɗi konde arete e mum. jalla wa ala o wi ko faandi e moɗon ko neware. sina ɗum o wiyayno selli sellama hoora si a faala hooru maya. kono o wi si tawɗa nawni accu ha ndikka. ko waɗi ko faala ko al yusr ko newende o farnani en. ko wiyani yo en yoɓoy si lewru ndum maayi ko fi yo en timmuni lewru ndum e fi en waw yettude joomi meɗen oɗo nema wiyeteɗo mawsimun min mawasimil khayrat woni dabbunde moƴƴereji ka jiyaɓe ɓen faggoto moƴƴere ɗuɗunde. hino jeeya e ko anda wondema no e ndirɗo lewru nde oɗo jamma wiyeteɗo laylatul qadre mo tawta baraji mum hino ɓuri lebbi wulure hino yara duuɓi 80 e ko fawi. si tawi jeeyaɗon hawriti e on ɗon jamma allahu tabaraka wa taala windanaymo baraji rewɗo mo nden ɗon dumu nde allahu subhanahu wa taala hawrin ndin en. haray hino jeeya e ko anda kadi ibne abbas radiallahu anhuma ɓe maaki nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko okkaynoɓe wonuno. ko ɗum si nodditiɗo ñentingol nelaɗo woni wudduɗo haray o majjama mo ñentinno on. nelaɗon kana ajwadu nnas. kala dambitiɗo e sunna dambiti e nelaɗo
o sifori sifa nguddan haray o majjama mo ñentini on maɗum o lundike nelaɗo on ka golle o nodditike ka ɗengal ɗum ɗon noon heewata nafude ko waɗi inna hayra alqawli ma saddaqahu lfi'lu wo nelaɗon alayhi salatu wassalam kaɓe ɓurayno okkude koye suumaye tuma jibril arayno rewtoɗo e maɓɓe qur'ana jemma fof jamma si suumaye hewtino dokkal nelaɗo ngal yarayno yimɓe ɓen wasi tawi henndu ɓunnundu wifi yimɓe ɓen fewndo ngulendi no ɓe heɓirta ɗon nafoore henndu ndun dokkal nelaɗo ngal ko noon tawraynoɓe hino jeeya e nafoore nduɗo lewru e ɓure nduɗo lewru tawgol si ndu darike allahu tabaraka wa taala ko adtoto waɗande jiyaɓe ɓen ko udditangol ɓe dame aljanna ɗen ɗe jeetati noon innaneɓe wakkile faalaɗo natoyde o haray damal mum udditama dame yiite ɗen udbi manaɗe fof ɗe udde e wi'e yo jama o rento bonnugol ɗen bafe fermaɗe forsa nata nder ton nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki si tawi jemma arano on ka suuma e darike allahu tabaraka wa taala yamiray cheytanuji ɗin ɗi tonge ɗi jolke sandol ɗin ɗi ɗin kadi ka jinnaji ɗin tonge bimana soke baafe ɗen ɗe foppu majje giiteli ɗin baafe mum ferme dame aljanna ɗen kañum uddite haray ko wana noon fermatake e dame aljanna ɗen hay gootal on say noddowo nodda wi'a ko an yo ɗaɓɓowo moƴƴere faamu dey dame aljanna ɗen udditama ko an yo ɗaɓɓowo bone faamu dey dame giiteli ɗin hande fermama fewto e waɗugol moƴƴere rento e waɗugol bone rento e waɗugol bone fewtu e waɗugol koko wiyete moƴƴere hino jeeya e ɓure nduɗo lewru tawgol allahu tabaraka wa ta'ala waɗi e lewru ndun oɗo jamma laylatul qadre nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki kala dariɗo juuli e oɗo jamma o wurnitiri oɗo jamma dewal allahu tabaraka wa ta'ala yafantomo bakkatuji yawtuɗi ɗin si tawi o laɓɓinani joomi men golle ɗen o faɗitike baraji ɗin ka makko jalla wa ala ko ɗum ɗon woni ko woni sharti surutul qabul tawa neɗɗon ko waɗirta ko imanan wahtisaban woni ɗum woni al ikhlas wal mutaba'a o ñentina o laɓɓina haray ko fanda kon ɓural nduɗo lewru ko golle ɗen e mayru hino hecci golle gollaɗe nder lebbi bimana wulure hino jeeya ɓure nduɗo lewru tawgol jomumen no waɗani jiyaɓe ɓen e lewru ndun waktu ka du'a jaabinte jiyaɗo ala ko ɓuri hulɓinade makko hatuma damal jaabinanede du'a ferma yeeso makko hakkunde makko e joomi men jalla wa ala nelaɗon ɓe maaki ka suuma e joomumen udditay e wonande jiyaɓe ɓen dame kaɓe toro o jaabinana ɓe nelaɗon ɓe maaki jiyaɓe ɓen hino mari ka joomi me en ñande wo ñande jemma suumaye fof ka o rinɗinta jiyaɓe yiite o winda ɓe yimɓe aljanna jaalana allahu minhum nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki jiyaɗo hino mari noddandu ndu o tororto joomi meɗen o jaabinane jemma laylatu jemma suumaye fof jemma suumaye so torki allahu tabaraka wa ta'ala joomi men jaabinanaymo aray ko ɓeydeten wattude hakkiltu ko aynugol needi nduɗo lewru aynen neediji waɗɗiɗi atto nduɗo lewru ɓurel labinde neediji ɗin e nder lewru ndun ko waɗi baraji ɗin hino sowodira sabu teddugol nokku on e zamanu on bakkatuji ɗin kadi hino mawna ɓurɗa sabu nokku on e zamanu nokku on si en darti buyi e meɗen si suuma e hewti mo yehi tawi en ka huntete ɗon a sikkay nelaɗo wana e meɗen nela yottini ko honno julɗo haani ñamirde bimana heege ngen ma angal yondinare nden wonay sabu jiiɓiniren kala ko wiyete sunna ɗo e gaynude juulude ñaamen kala jannguɗo qur'ana e sunna andi neediji nelaɗo ɗin ka ñaamugol e yarugol e neediji maɓɓe ka futuro suumaye mo ndaari alhaali men enen ɓe dambitiɓe sunna o tawa e golle meɗen ɗen no woɗɗodiri e ko windi ka nder defte kon ko ɗum si karama koɓɓen ɓe wi'i mo faalama peewal hande yo terto ndaarugol ko wuuri no jinda kon yo hootu ka winda fii maayinoɓe tawi joomi men no wela ɗum ɓe ko woni jindude kon hande ɓurɓe ɗuuɗude ɓen illa man rahima rabbi innama yajri wara'a hadda nafsihi ko ɓaawo geɓal hoore makko woni dogande ko waɗi
nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki ka julde no jeeya e neediji julde ɓe maaki neɗɗo haana accude ñaametemo o weela o hato jinne mu'um o habbirana julde ɓe maaki la salata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafi'u l akhbathain ɓe maaki julde haana si tawi ñaameteno fewndi ñaametemo faalaɗa julde haana daranede neɗɗo no mari haaju huntugol haaju ɓaawo hoggo ma ɓaawo suudu o darano julde ko wani lubbu salati ko alkhushu jomin o wi qad aflaha almu'minun kala ko haɗata jiyaɗon an itmami hada alkhushu yunha anhu joni noon si jiyaɗo on hoori ha futuroyoni ene haray ko ɗon o newnante yahugol habbira juula sunna kati on no jooɗi himo weelamo mari haaju e muɗum heɓa ɗon julde nafayde mo haray ko honto ɓurata nafude la salata bi hadrati ta'am julde hana habbiranede ñaamete no jooɗi ka e ganda o sunna yimɓe ɓen ko ɗum sa darti suumaye si hewti futuroyoni go'o ɓe lundoto oɗo hadis ɓe yaha ɓe juula ñaamete on no jooɗi ɓe juula kadi julde yawnde fi ñaamete on no jooɗi ɓe ara kadi ɓe ñaama ñaamete on haa ɓe waɗa sunanu rawatibi mahribi on ka renta ɗum ene ɗiɗo enen ngal dewal ko ni timminirten ngaal kono hade jama on hunto law ñaama haa ñaamete on iwa e haqqille ɗen dare juule waktu on haa moƴƴa baaqiyatu salihati timma sunanu rawatibi juule fowtotoɗo fowto waɗo goɗɗum ngo noon waɗa goɗɗum si en yii kadi nelaɗon anas bun malikin maaki nelaɗo meeɗali ñaamude illa ala sufra ɓe weƴƴitay goɗɗum si ɓe nafo si hibbi wela nokkude en yahay sika ka juulirɗe ñaameteji ɗin koyo adde joɗɗine ka koccuuri ñaamowo ñaama ɗon hibba ka nokkatako sa wowli ɓe inna tuuni a lunɗike nelaɗo laabi ɗiɗi ɓe maaki ta ñaamu ka weƴƴitaki weƴƴitu a weƴƴitali a ñaami ɓe maaki si hibbi hoccu a hibbi a rontu hoccude a waɗi jelu ɗiɗi a salike weƴƴitude ɓe maaki si hibbi hoccu a hibbi a sali hoccude hiɗa dallinorde ngan to tuuni ɓe maakani no ya weƴƴitu fiiwata tuunu aray wattanen haqqille ɗiɗo sunnaji ɗin fayda wonti ka meɗen joni illa man rahima rabbi ka adat wonti amru aadi si diina kan non wattama aadi haray hunde muɗum nden ɗuɗata nafoore hande kadi haray hino jeeya e nafooreji nduɗo lewru tawgol barngol neɗɗo hooruɗo on ka allahu tabaraka wa ta'ala ɓuri marde barngol labangol e ɗi o parfum wiyeteɗo misk bargol hunduko makko kon nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki golle bani adama ɗen ɗe foppu majje hiɗe sowite ha e sappo naɓe ha temeɗɗe jeeɗiɗi naɓe ha coole ka joomi men tun andi ɗum ko embere laɓɓingol jiyaɗo on ɓe maaki si wona korka kan ɗon korka ko joomi men tabaraka wa ta'ala woni jonnowo jiyaɗo joddi korka kan fi honɗum joomi men wi'i jiyaɗon no accitude tuuyo muɗum ngon accita ñaamete muɗum on e jaram muɗum ɗan sabu an ɗum ɗo yoni komi teddiniramo jonnugol mo joddi makko ndin ko ɗum si tawi e oɗo hadis karamokoɓe tarbiya ɓe wi'i hino jeeya e mu'azamu maqasid shahri ramadan tarbiyatu nufusi lmuslimina ala tarki lmubahati liyartaqu ila tarki lmuharramat lewru suumaye ndun no jeeya ko ɓuri mawnude addugol ndu eltugol jiyaɓe ɓen haa ɓe waawa tertade ko daganiɓe kon fiyoɓe feƴƴu ɗon ɓe waawa tertade ko harmaniɓe kon ko waɗi ñaamugol e yarugol ino dagani julɗo on ñalorma fof si suumaye hewti wi'i ɓay hiɗa ɗofti joomi maɗa terto ñaamugol no daganima terto yarugol no daganima haa nduɗo lewru feƴƴa a wakkilike reenagol e accugol ko dagi kon si suumaye feƴƴi haray no ɓurma welande siko goonga accugol ma harmunoɗi e dow maɗa ɗin ko waɗi a wawi accude daganiɗima ɗin min baabi awla sina ɗum haray a famali ko suumaye e addi kon fi maɗa allahu jalla wa ala o wi'i ko kanko woni hefto yoɓugol neɗɗo hooruɗo on korka makko kan joni noon neɗɗo hooruɗo fof hino mari welayeji ɗiɗi welaye tuma o taƴi neɗɗo si taƴi haray mo mari welo moƴƴa fewndo ka o taƴi ɗon e welo ñande o fottoye allahu tabaraka wa ta'ala jomme yoɓay mo ha o welto ja'alana allahu minhum
nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki ko bargol neɗɗo horuɗo hunduko makko ko bargol muɗum ngol hino uri ka jomi meɗen ɓuri bimana urgol ko ko wiyete parfait misk. Hamisan no jeeya e naforeji nduɗo lewru e ɓure muɗum tawgol neɗɗon si heeɓi feere waɗugol umra e nduɗo lewru himo heɓa e muɗum baraji neɗɗo yahuɗo hajji hara ko nelaɗon o hajji de muɗum alayhi salatu wassalam. Kono ɗin ɗon baraji noon ɗi yonata ko tippina e makko hajju farlingu mu ngu bimana heɓugol baraji ɗin hino serti e lontagol hajju ngu. Nelaɗon ɓe maki umra wondude an ka suumaye hino heɓa baraji hajjuɗo ma hajjiduɗo e an ko wana e suumaye. Awa en andi baraji umra on ka suumaye hino mawni moƴƴa kono en famata ɗon mo waɗi umra ka suumaye haray ɗum ɗon tippini hajju ngun e makko bal ko hajju ngun waɗɗi e makko ɗo yo wadde umra on koye ma o moɓidira hajju e umra ma o hajjata o wara yo watta umra kono ardinta umra e dow hajju ngun. Haray ko wana noon hino jeeya e ɓure nduɗo lewru e naforeju muɗum joomi men waɗi ndu lewru yaaforndu bakkatuji jiyaɓe ɓen ko ɗum si tabiti wondema nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ñande goo ɓe meeɗi ƴawde ka minbar hiɓe waɗa khutba hiɓe waɗani ɗum minbar on hiɗen andi minbar rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kana ala 3 darajat darajatayni wal mustarah koni karamokoɓe sunna ɓen feññiniri minbar nelaɗo on no wa'uno. Minbar on andi ko amru ta abbudi nelaɗo on waɗi ka ƴawa yottinana jiyaɓe ɓen diina kan waɗowo ɗum wono hani ndaarude no nelaɗo waɗirno ɗum non waɗira non. Cheikhul Albani ɓe maki hino jeeya e welsindareji sakiɗe ɗeɗo mofte ɓurɓe ɗuɗude sunna ɓe feri yimɓe sunna ɓe feri sunna nokku ko ɓe anda ɓe feri sunna. Hande mimbar sifaɗo on ka nelaɗo sen yehi e alkalimatu nafi'a fil akhta'i sha'i'a en adda en ndara e tawen ɓe inni minbar ngal nelaɗo yamirno yo waɗe ngal ko darajaji tati ngal waɗi. Daraja ɗiɗi e ka ɓe toloto ɗon ɓe fowto tuma ɓe waɗi hutuba arano on ko ɗum si tawi oɗo hadis no tindina en ɗum joni noon sa darte a tawa woɓɓe ko jullere tun joɗɗinta hara hiɓe waɗe juulirde nden ko ɓuri waɗugol fere minbar on few ɓe accira ni minbar on ɓe joɗɗina jullere ɓe waɗa e juulirde nden ko ɓe nelaka few ko waɗi hiɗen andi cuɗugol juulirde kala wawuɗo nde cuɗude e kala ka nde cuɗa e kala cuɗande ko lundi ɗum dina joomi meɗen ka cuɗugol juulirde no harmi shar'a juulirde wona an andi wona suudu ma noon wona salon ma noon wona palais ma noon ha naada e mum ko faalaɗa o fal masjidu baytullahi taala si en dallinori noon kaari en cuɗi ibnu abbas no wi'i nelaɗon ɓe maaki no jeeya alamande daragol dargal cuɗugol juulirɗe ɗen ɓe maaki dargal darata ko haaɗe mofte an tawta yahude e nasara ka cuɗugol juulirɗe maɓɓe ɗen wano ɓen cuɗirta église ji muɗum ɗin sen dallinori waɗugol ɗum ɗo sellugol ɗum waɗugol goɗɗo goo hara en majjama ko nelaɗon addi ko waɗi juulirde abdu oɗo honno umar ibn al-khattab ñande ɓe nelno darnugol juulirde ɓe wiwno an darnowo on yahu darnana joomi meɗen juulirde heñƴa yimɓe ɓen e nangue e ndiyam e hendu si nangue waɗi ta tawɓe nder ton si hendu waɗi wata tawɓe nder ton si ndiyan saaƴi ta tawɓe nder ton wata pentu juulirde nden cuɗande waɗu pentir sa penta e goto ma accirande e maadi no nde wonirno ko waɗi ɗon ko nokku ka joomi men andite wona ka aduna andite joni noon si tawi ko ma waɗe karo ko ma waɗe kanŋe ko ma waɗe lampuji ko ma waɗe kala ko waɗete salon ma wenge e nder juulirde haray ɗum ɗo wonti juulirde joni kayfa tawi en faami juulirde timmi wo si tawi nde cuɗama haray en faami diina kanko no en junniti faamu o ɗum ɗon noon faamen watten hakkil nelaɗon ko ɓe makani en kon etoɗen waɗen yerɗum tertoɗen wi'ugol kaari en kadi waɗi ɓe wi alhaqu la yurafu bi kasrati lfa'ilin innama yurafu alhaqu bil adillati alshar'iyya si dalil selli e hunde on say sellay waɗugol nde ko ɗum si minbar nelaɗo on ko darajaji tati marno daraja arano on ɓe ƴaway daraja ɗimmo on ɓe ƴawa daraja tammo on ɓe ƴawa ɓe jooɗo e on daraja ɗon si noddinowo on gayni ɓe daro ka ɗimmo ɓe waɗa khutba o
ko ni ɓe waɗirayno hino hadis on kama fi sahih ibnu hibban fal hadisu sahih. wondema nelaɗon ɓe meeɗi ƴawde ka mimbar daraja arano on ɓe maaki amin, ɓe ƴawiti daraja ɗimmon ɓe maaki amin, ɓe ƴawiti daraja tammo on ɓe maaki amin. on sayi ɓayri salminama sahabaɓe ɓe wi nelaɗo min nani ɗon maka ɗo hunde men famali min wowayide hiɗon waɗa sifa ɗum ɓe maaki ko non woniri. jibril arno e an kami ƴawata ka daraja arano o innin mi wiu amin ya muhammad, mi inni amin. o wi komi toriɗo mi inni ya wi amin ko kala on wuuruɗo ha suumaye tawi ɗum o ronki darade rewa joomi makko ha joomi makko yaafanomo bakkatuji ɗin fof ha ɗi lanna ɗo e suumaye yahude, mi torike allahu subhanahu wa taala yo potti gonɗon yurmede makko nden wiu amin. nelaɗon ɓe maaki amin. ɗimmo on ɓe maaki kadi jibril wi'i kala on wuuruɗo ha tawi mawɗo mum, mawɓe muɗum ɓe ndiɗo non no wuuri, ma ɗum mawɗo makko gooto hino wuuri, o ronki wakkilade waɗandeɓe ko ɓuttinta ɓe ɓernde e haajuji maɓɓe ɗin, o huntani ɓe haajuji maɓɓe ɗin, o yanganiɓe ha ɓe weltanimo. si o maayi ma ɓe maayi, o maayi ma ɓe maayi, tawi himo joganiɓe haqqeji maɓɓe. jibril wi mi torki allahu tabaraka wa taala yo potti gonɗo yurmede makko nden wiu amin. nelaɗon ɓe maaki amin. ɓe maaki kadi kala on wuuruɗo ha jooɗi nani inde ma hino yewte, bimana wi'a muhammad ma annabiyu ma arrasul wa lam yusalli alayka o wi ali sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, ɓe maaki mi torki allahu tabaraka wa taala yo potti yurmede makko nden kala nanuɗo inde ma no jante o ronki juulude maɗa wi'u amin. nelaɗon ɓe maaki amin. fal muhim si joomi men neli jibril yahu toroɗami hunde kaari, wi'a muhammad nelaɗon alayhi salatu wassalam yo torolan yomi jaabin ɗum, ene ɗum ɗo haray no woodi ko kalata jaabagol ɗum. ko hombo wi yahu toroɗa allahu subhanahu wa taala, ko hombo woni torade? ko jibril alladi la yasi llaha abada. ko hombo wi'a yo ammin? ko arrasulu afdalul halqi inda allahi. si du'a ɓisike ɗo, sa ɓisike o ɗo haray a perdi aduna e lakara. ko adi ko jommen wi torolan mi jaabina, jibril tori nelaɗo ammini. hino jeeya e ɗin tati watten haqqille majji, wuurugol mo ha suumaye tawe welsindoɗa kadi e nder suumaye, nde tawnoɗa welsinde atto suumaye. ɗum ɗo pottinta yurmede joomi meɗen nden. ma ɗum wuura ha tawa mawɓe maɗa yanganiɓe ma ha gaynuɗa haaju no wooda, joni ɓe gaynata ko an waawi, ronka wonandeɓe kaɓe wonannoma ɗon, yanganoɗaɓe wono ɓe yangonarone ɗon. ma ɗum ɓuri ɗum welsindoɗa ha ɓe maaya ma maaya. ko ɓuri ɗuɗude kon kadi yimɓe ɓe welsindoto e mawɓe maɓɓe ha ɓe maaya e tampere heege angal yanganede, ɓe daro ɓamaɓe ɓenna meɗen waɗande maɓɓen sadaka. kon ɗum woni nafoore waɗangol neɗɗo sadaka dankakimo ha o maayi. hanno wallamo fi taw maawi fewndo ɗon ɓayno wawi wonde. ko ɗum si ɓayni si neɗɗo nawni a wallalimo ɗaɓɓugol lekki ha o maayi, ɗaɓɓugol ɗon maaro e tew ko defe ñaame o waɗane du'a ko ɗaynugol hoore mum no. sina ɗum ko wallugol mo ka wuuri ɗon ɓuri haanude. si tawi kadi neɗɗo on jooɗike albakhilu, nelaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam, albakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. ko woni guddo ko on mo tawata jooɗike ha mi jantama e dow makko ronki juulude e dow an, bal en yi'iɗo mo nelaɗo on alayhi salatu wassalam janta e dow mum o ronki juulude e maɓɓe wo, joomi men ɗalaymo yurmede makko nden. yimɓe ɓe noon no jarribora ɗum, karamo koɓɓe ɓe wiye ayiya yimɓe no jarribora ɗan guddan, goo ɓe juulata e nelaɗo on alayhi salatu wassalam, tuma ɓe janta, ɓe juulata e maɓɓe kadi tuma ɓe jangata, ɓe juulata e maɓɓe tuma ɓe windata. ayye joni yimɓe aamuɓe wudduɓe kala guddan hino winda deftere, ma winda risala ma muqarrar ma mudakkira, ko windata wo so windi ha o hewti inde nelaɗo nen alayhi salatu wassalam, yiyamo himo waɗa rumuz sad o dara ɗon, o inna fal muradu bi sada assalatu alayhi. o ɗetti gurdam makko e waktu ɗuɗuɗo o waɗi e hunde nde tawata waɗɗakimo windugol, o hewti ka waɗɗimo juulugol ɗon, o salo ɗum ɗon, o eɓɓa ɗum gundan e angal hakkille no ɓuri ɗum. haray wattanen haqqille ɗiɗo piiji. haray nduɗo lewru suuma eno jeeya e ko addindu e waɗangol en ɗiɗo piiji, ittugol en e majjere nden addan e peewal ngal,
ittugol en e ko sattanno en kon wattana en ɗum ko newi ko waɗi dewal ngal ko newagol ngal ɓuri moƴƴude e meɗen e ɗi andugol ngal tun ko waɗi si joomi men newinani jiyaɗo dewal haray ngal welanaymo fii si joomi men newinanima ngal a yawi toto mo ngal newinanaka si joomi men newinanima a tawa e ɓurtu ɓernde ma ko sa waɗi tum ɗum ɗon noon tuma heɓuɗa ɗum wo andu joomi men fandanikema moƴƴere sina ɗum ala ko ɓuri sattude wonki ha hewti dewal yo allah subhanahu wa taala newinan en ɗum rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaba annar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا بمنك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله لا والكسل كلا والبي والإبانتال